Nterechia imenti na kuikoroshia mwingi konieru rero rwa kweberia gavana Kawira Mwangaza akari mationekanire kuimiria na wingi ukiringithanwa na au kabere kirigi karogia kanithi ya St Immaculate Gatembe akari maria engetiga omwe akini monekanite kugwatambaru gavana Kawira kwebera makiugaga guti uthie na mbere methiritwe makiona maturani. Mwandiki wetu wa Ntomo Tugikare ari na riboti tariria kuma Gatembe Nkuene Kanyakine na Nkinyagia Karokia Abogeta East. Kirika robia mwingi muthenjwa na rwabira bikuthithikite wandi nation theaja county ya Meru nitumbite ukinya wandi ne Abothugusi Central gikaro kirai kuthithikite kanisene ya Catholic ya St Mary Immaculate Gatembe baingi bakari bakionania kugwata mbaru muswanda jwa kwingatanga bana wa Meru Kawira Mwangaza gitine atu gitukira tukwariria mantu a Meru county ninguge tutionete kiu niko gikuthukia ki inguge tutikuona mama gakathithia untu bwakwana anenkanire gite uria ukomba kuthithia ngugi oni no kuji bwako na nkoro gwante no gwa nte kwenda mama otunokia ntora yetu yone tote na ntindiri tote na tobate kuwesa katokera ng'ombe enyweri ng'ombe ikagoma no tere gwato twitekia tuona kenya kwina ng'ombe ikwoja no kauma ethia kwirenge Amiru baatia ikuthura mama miaka 5 no ntoneke Meru isi maria yari na rinya Kenya yari urite kirigi karo iki gya Gatembe nitukujirite mukari umwe ororungamire ari na werubo bokugwatanga bana Mwangaza mbaru ndamona mama no tubokwithira no twonkia nabo kamwakanya itengugi wandine ya Nkuene gikaro kirai kuthithikite kiri skuru ya Nthaka ya St Pius Nkobo kinyaku mwingi jokionekana werubo kugwata MCs ba Meru mbaru kwingatanga bana Mwangaza gitine arakeni neke kamera yetu imurikite bamwe bagwati mbaru banga bana Mwangaza tangereka nojo neni Kimburugo ura wethirite ari muthinga wakuyo angabana ujo uria tethera kirita uge bwawe Kawira Mwangaza inyaga karangwa Kawira Mwangaza inyaga kirwa chumbe Kawira Mwangaza inyaka kananu atwa atibwa kairi kwa ngabana Meru County kaida na cheki skuru aria janake ikooneka kienine lakini nzakaira nyingi nje ile ciengirwe na basi ikuoneka skuru banga mantoja program yotoro ageta ke kamera ciawe ikaringa mbisa na benyunya otoro mbisi usira atora ciekeri mitandao na thiro ndakiona na yora skuru ni tembe ibu etosoro akalibanku ene gwe skuru Nkuene tone tenyu etosoro ko Kawira na liviatia Kawira mbae enangita mbae asari boya watu wakienine nkurukia ambassador ya skuru ya togomiga murega na maronya kwa Miriam kibotone bakingira ndweti etso na kire MCs barabara kinyokirire na goshia thura kire muswanda jojwa kwingatanga bana Mwangaza otongeriene akariba Bankwene ni bethirite bari na ntumwa kirebo leki mbunge ni ubiao no ntobaraele kwa mama batindete kwa mama kujokia mbesa Kawira for the last 6 months ire impitero igoro ire boranera bumere ko tori ndaro kubokwenda kabe ma MCA no tuituje borane nkero mbesa goro sio mie ni nabo korea 2027 yete koraja na ito kuira senate no nturi ire aja tucoketie Kawira nau laundi ito kwenda kumenya ketha imomero ina ndu kana senate yethaira ina ndu onetete no paka materwa mbesa tia cia Meru batu ito tiere njenzi onde ino njenzi nande nanda kaithatu yunga timaria ciakethi nya seneti yeu etochokairia mukoyu wandine ya Bogeta East gikaro kirai kuthithiritwe Kanyakine rwimbo no rumwe ati no mwankanga bana Mwangaza ane kurea ngosi wakas milioni 500 na tauga tumite mbere cia tuboe no ntuba kurea muntu atheki muntu agwatira gikuya kuraga sniper
athekwa eta tonto are wa mbeca cia Meru County na katiba etegwetekerio u tukawera masti kawera kintu kiranenkeria ati umbokari ora kubati iro tukuona ofisi ya metumirite buthuki mbeca cietu atumirite kureana buthuku na project ite kuoneka ikio tukuwa kawera bati kugita atia kuana nonto for the last 2 fiscal years ote maendeleo tuonete abogeta isi inyangira siruti ogatonyo otengoke barabara otengoke citeri kwa antu betu ibanogi na iro tukuga ritirongerese politics tukumerega na toga kawera na thithi atia miru yetu no mwaka kawire aso ane nikenda miru yetu ona ngiruri ura miru yetu yatuire tigwire thaizi kinya moteri nja ingirwe biashara gatu kuinga no tutimbe sigo circulate miru na andikite antu 111 bara batumite twetaki excessive wage bill ya milioni 5 na ndikio ndungamite aja oni kuga jamukadi wa Bogeta East wa Meru County muringi kura tuga kawera must go kuma twatho thirikari ya kuma Peter Munyakatirao twathwa ni thirikari ya Kirito Murungi tona mbeca cienyangetwe teria cienyangetwe na mianka iri na support MCA kuimpeach Kawira juu kutumia ofisi vibaya na kutumia pesa ya umma pia vibaya. Kirika Robi Bionthe gute nao kamera yetu iramurika mchezo wa ndiu na kinyakari kirito biu Bionthe bethiro bageshumiria kariba kaimono ekiringithano na ikarobiu binge bianathithika ukanyumene kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripota rateto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare.